Tolapa Nepa Channel Susana Dipi, Hanepa, Sakala Bhasmezan, the Jazosa, Las Kusenatona, Jichikuni Pasa, Sadai Pasa, Nugodone Pasajika, Sulindra. Ale Tono, some Pahadi, Jijaza Sadate, Yantondo, Celebs Talk Time Jazo, Gu Jazo Sadam, Budava, which on do listen, repeat telecast Nazo, after what YouTube Marfatna Swedify. Ale Wokata, Titi Pahapi, Titi Kalakar, Titi Big to Pintachi, Hanabana Kata, Saman Kata, Satis Hole, wake up in the Bonus Hole, Tonotama, Big to the D, Tonotama, Pahadi, wake up Sukhalesa. The Hakasa, Wakela, Chi Santia Dut, Chi Halmia Nazama, Bhawan Buddha, Waka Apla, Chokipata, Wakela, Joyadi Tunkala, Le Wakela, go Titi, Diana de Gadi Tunkala, go Waka to Balago Yapon, Okisma Choji, no Kisma creation Japiawa. Toya Chickpisa side Konoji, to go bound with the Kipa. To say to Kipana Chisanjay, Hakasa, Atara Fitama, Bhawan Buddha, go Bhaskar Varna Mahabia, Nakachuke, and a Torkama Murtidu, Okisma Wakala creation in Adiuka. Weka, this is Papoteaji, Weka Kalakana Kalabaya, to the Jazz of Salaskushin. Several. Achi Buddha Ratna Shakya. Jula, Wokata Bhaskar Varna Mahabia, Nakachoka, Chanadi, Chuna Gatika Buddha Ratna, Buddha, Daranochis, Buddha Apaske Kipa, Choeto, Ya Buddha Lise Swapu Duske upon Jakaya Kondo, to Chaka, Chui Savakata. Gaza Kunanuakosa. Toda the cast Terragat, and Mazan Buddhism does Mondo. Mozulano, Mazan Guna Capi jeans, Buddha gets what Gaza what that was that Afro and Kala, some said Otikala, and Buddhism Sabte Mondo. That took his to train how Guki Chuja upon Logan watch, he Titi Tasatinga Dingla, she Dalalam Napladi Hungla, Hareka be back to Napladi Hungla, to select Kala Chetre to Kala like at my Goblin Shika. The Motula is clear, is clear. Shiny Blazing, Mazan said Amalga. Most exclamation sounds. Although Google snaps a slot, I ask on copy and I was slotted so Prem Salade, Prem Salman Mamula was so much to get copies to also train on Mount Russian, I let the Shana Bilgi on the interest of the sense of Trun the Jennifer. Jennifer. That Hamas has a true din, I didn't so Guru Punima Kotala, Guru Punikotala. I let Thaya swim Guru Katan Jirangla, will Harekisma Twesa, Harekataya Kipata Tweedingla, that was a Thaya Guru, Lumgimas Kasuka, Sulumojo. Guru got to Guru got Morojin, measurements, Gulno painting do, multi do, Magla. If you get this field, yeah, was who tried to be the got to be Gulno, where it be as you grew. The letter was she doesn't school is happening. Rotten does Doshi. Watch him the Chitrakalation. Chitrakalation. We against go so gang that do Hamal. Pion class blends one blend in the Chitrakalation. Jimmy class a Nimduga must Banga Sabi, but that's home being passed some jiga. So to Chitra so the Negotiki Akadala, Awa Ilela. Siguma was on your Gully pilot Juday, Gully engineer Juday, Gully doctor Juday, aside we ilela for the Mojifu go chi taka. The Wile to Kusan Chitakala Tunhable, Ma obviously should have ya. Swabiuka, so Bangladesh Jasema near Swabiuka. The letter to Jabamla and Sulamara. Mara. Jitwe Mont Jita Gulna, Treta Mao Saranda Mala, and Saranda, Taya Posona, Okuna, to go collection there already. To the Doctor Jimabo Copanga, got to get to Junakon, Akanachi, Jino, you could in here. Ugu Savoya Murti, good how my Savoy Murti de Gadiuka. Usuna Bitama Yakisan, so Colpane Mayakisan de Gadilla. Ukis Savoy Murti. Would they got you good again? What bizarre units ho machine do? Talent time on saying fiberglass, you could multi the conga. Fiberglass, they got Chibin got a tear. Naba Jep Promozola, one got nothing, take a swear. Tahim gas on a table some misum tonazon. A miss say a team didn't die about Tosco and take a sway monomoko mola. What kind of job would they give to machines? A ton of wear to ga, a ton of wood they give us
थाई आमेसी पाखे सम्पर्क तया वो सेगी मलर गाडी कोशिश हामीले अहिले अनि पाखे सु वो देगा सेना भीम पनि तस्क ब्रजलो वा जी आसिन मफो सरी गाडी चिठी बोलगा अहिले जिया छुके देग्यो 5 क्लास जी देग मसा मगला उ अलि त सबु 5 क्लास करी करी 28 छ मलाई 28 छ अझ सबु देग्यो उटा चाहिँ ऑयल कलर र पेन्ट या गाडी उठाना देको नभा सबु देगा ले ऑयल कलर पेन्टिङ हामीले जिल्ला थे छ तहे पहर गयो ऐसकले गुलिङ चस्के जोगा वो मुटे सो चले थक तेले मे तहेम के यगुनाइ म गानी त्याउनी बिन दुगा ता ठोट ठोट डेगा जे रे थो स्वयं थमा मरे रुका मा मरे रुका जिमा मरे रुका अले गुल्टुका जै दैनी पचा आठो बनि याका चुना चुनले या त मलाई गुले थ याका जुले माना सोया चुनले ओ किसो ताठे जुया वइला या ताठे जुसा जुला या छु किसो नौना हैला रे अरे छु कल्पना अरे जुला अझ मजो तर सेवले चाहिँ थ मा ख मलाई उठा साइडा न्यन्जु जो थरा भस आनन्द भयो अताले ठुकिसमो ठो आर्ट खौले ठुकिसमो ठो छौ साफो कला ठो खण्डंगा छिला पगु योकु ठो स्वाफु डुबिँदै कन्टाके डुबिँदै वगेस जुमुन ठो छौ डेगा बिले फलाउ डेगा छु किसमो अर्डर छु अथवा वगेम अन लिपा मगला अन लिपा जे साबो यो चाहिँ मडेका मगला मुटी त देगा सिमेन्ट यो थियो सिमेन्ट ताले छि आठो विभिन्न आर्ट या छोले नाता विभिन्न जा सर गाठै दिला आगठे के छि पवाना चोइदी सर गाडला आठो गुन्डको सिमेन्ट जा स ताले छि ताले कलाकारला कलाकार ख त छि गजम कलाकार ख राठा खस जे चाहिँ तो कला जैना थियो एकमा रेब्रिन जे छि मोरगा जसा छु चीज मने वो देखला देखसला आत्मसन्तोष ल अब सुदाना थसो दा हिना बिहान छोरा त्यो हिना टाइममा सुना टेबिलस काना काइमा छौ जो सोख का हो छ अब छौ रुचिका छौ ठयो आर्ट छौ रुचि रामका विशेष त नि गठके छि स चोइ देबे आर्ट ओ गठ चोकी पाट थिथि क्यालेन्डर आपला प्याउडो थिथि थासा छि आर्ट न थिन न होला ठकसले छियो स चोइ देबे वो चोकी पाट जी दे दुनि बाहेक दे पिने गरगन थिन छ दे पिन यंग ढाबिन दो मला गुली अस्ट्रेलिया यंग ढाबिन दो अमेरिका यंग ढाबिन दो थन चाहिँ नेपाल न काठमाडौँ पिन्न थ्रेन्डा यंगको पिन दुगा तर छिस थाथे ढाखसा आगु विभिन्न भगवान बुद्ध की पाता चोइदे अरे मनु फट्न चोरो जे खना या गुलिसा थ अबजु नामे ओ किसो फट चोका या गुलिसा थ उखेटके सपो देगा फट चोइ थाथे छिसम कलाकार जो कठन चोइ ढंगा छिउ मु गुलिक ठ्याउने छ वो जी बिजामैन अले कारोबार दिले गेना कारोबार जे छ गुलिसा चाहिँ फ्री चाहिँ abi मला गुलिसा छ सोया बिरगा हो बिरा गुलिसा चाहिँ सोया बिरगा हेले फस बाबे के जाजले अरे मजुइला गुलिसा त सोया गुलिसा आम्न त सोया बि जमजि न्याक्सा तले रै गुल सोया त बि यार यो कुइको ठुलेका उलेका जस्तो जसा जालो हिसाबमा का गाजि ठुले तस खाला खाली मजिक का बाला वाला बिचा खदा यो ठुलेमा अठेमा गासु त सुना मरे त दुनियाले गठके या ठाउँकुनेला छि न्याउन सकेमा सा ट्रेनिङ क्याउडो तालिम क्याउडो व इले तालिम क्याउ मुरु त एसा छि सा सो ज्ञान थम वो सोयाना सेक फु चीज वो ज्ञान छि सा गु कै दिला छ त तस बालाउ ख छिरा वो कठन देनी थोरे पे मस्त या मामु बिस जे मस्त कठे सेनी माउ सेक सेगा बिउ सेना बिउ ढका गुल्टो ताव अहिले नब चाहिँ डेटा चाहिँ लु चाहिँ टाइम है सोनु पायो टाइम है उबले चाहिँ सेका होला मला ता होला जियो ठन गाजी त मानु सना छ यसले डमरस जाई से कि इमी अलग अलग जाया अनि इम सक्छा चाहिँ ठिकै ज्या हुनु तले छि डेटा फाचो चोलु पायो यसले गुरुफुनी खुनु चाहिँ गुने चाहिँ लुमंगा म्या मिङ त गएन मला खुनु गुरुफुनी खुनु लुमंगा छे चाहिँ वया चाहिँ नबला गुरु ह त दुनी ठगु आनापा ड खा चोइदी छौइले ड लागि चोइ लागि न छिन छम ना जाम खा चोइले तस्क बालाम का ढाउ न्यन्डु ओइले ड खा चोइ या चोलु पायोले ले छि ओइले गुड्डु लिमलाले ओल टाइम छ लिमला का छिसा से ओइले साछिरा पेम्या म या चमचमे मनु लैन जना रोखाइ दो ओइले अवस्था के छ उले लिमला रामका आदुने आठो लिमला ओ इ छौ बाखथे जुल आठौने ठौने रोग कोरोना संसार कोरोना एको हाहाकार ज्या चोंडो नापडो मगर लकडाउन ज्या चोंडो आठौने ठो जीवन छि त कोरोना इले छि जीवन गर्न चोंडो
저 코로나 일에서 कोरोना वो रे थरा न्याटा छ 12 अर्जुन गन छु छेकवा दुथे फिलिङ जातुगा छु जासो यार आसा गनाउन जमछि उठे छु या मिल जाखो मिले मुठे पंगलो थे फिलिङ जातुगा तर वो कथा त छि जीवन आ न्यान्जो छु खाटो पंगल के खलकी या छि ठो आटे लागिन ठो ठुके छु अरे पोंडो आटे लागि खा छु नुनु बिजाया या मलिले जो डिस्टर्ब फिलिङ जोगा आधाले थौ करे 더 일에 지사자의 실력이 작아요 왜야 정도 초요 딱 그때껏 쬐비 되면도 쬐워야 돼 누가 초요 왜 하라면서 잘 나올래 쬐지 돼 어리가 다라제 자세 줘야 정도 선머디가 이거 먹어 버리지 아 토들이 초 쬐어 줘래 가테기 아케달라지 아시 सत्यमोहन जोशी अबुजया स्ट्याचु मूर्ति र ख ओ किस्म चाहिँ अले अठे चिना जामा दलाई लामा वेको कि पारन छ चोइदियो खन थो सत्यमोहन जोशी अबुजया थो त्यो होटा गेना छोला पेन्टिङ मूर्ति त्यो गुरो गेजो ढासा जी 2043 सालमा चाहिँ सत्यमोहन दाइ सम्पर्क दुगा अहिले जी चाहिँ गाब्लेसका जी ग्राफिक आर्ट गा चाहिँ छौ चिरो त फर्म का खोलाइनु खोलाइनुले सत्यमोहन दाइ न एउटा चित्र चाहिँ बिहेगा चित्र चाहिँ बिरा किताब त फिगर त चित्र बिहे लेबले बिहे व छगाडा छुटेरी लासा जिम्बाई मूर्ति सो देख याला छन देख उस देख फेगा वो सुखन मुसियो मला फेला जो देगा सेगा या अरे जी वो सिमेन्टी मूर्ति मला वो देखियो सुरेना देगा लास्ट जी जी सेले शिरो अवस्था सदमन दाइरा सादा शिरो लगाते या ऐसे जी चाहिँ सम के ने करते या अमर चित्रकार त बना सदमन दाइ चाहिदिल अमर चित्रकार त को थाचो चाहिँ क्वेटिङ छ अलि सुइदिल अले छको चाहिँ करेक्सन न दिल थिन छको चाहिँ करेक्सन त मे ठीक जोर गाते दिल ठीक जोर ताला लिबा थरन बाज सन्तोष दु गानी सन्तोष दु लिबाले वे मूर्ति सदमन दाइ था के वे स्टाफ जोर ज्या जाउँदु ए वे अपोजिट अनि के वे अदुनी मोडसा जस्तै आठो सत्यमोहन जोशी अबुजुल तर मोडसा गुलिमे दुकी भछ नाजापि भछ लोको हापि छ बेबे जुपि इमुजको भछ चित्र या उसो मूर्ति देख्दा सोइ तर खासला सत्यमोहन जोशी थै ठासे देदु तर वेको अबुजुल उली गुरुमा भसिमा मम्मशुर हेछ तर असा मे बिसा चाहिँ जिम फलामे सु ठो नाजापि उसको ठे देखाबे छु आमके गर्जु लासका जे तानसिन हुनु होला अहिले अन छत्रा सक्के रिमदो वो खास पर्खा चाहिँ हगै बिया ख यले बिया ख वो चाहिँ अमदान भन्ने साली सोटेक माओ अमदान भन्ने साली सोटेक माओ जे चाहिँ वो बुढन्डा बिगा जे का बुढनी लाठी वो साली सो तयारी माल लागा जिउ जिउर गारे और कया मला निवेश देखो बुढ अमदान भन्ने सम्म वो साक्यान भन्ने समेसियो निमेश देखा लिबा इमता सारा केना जिउ ठीक जो आ वो थुङले अमदान यो सालिक चाहिँ अमदान यो अनु बिहार दु वलन्डी बिहार दु तानसिने अहिले अन चाहिँ बगैँचा तयार हो छिनाप ठो सेलेब्स टक टाइम ज्यादा सहन खनाला यावे जी पासपे थौ छम कलाकार घुम कलाकार चोकीपा च्वेउ या थिथि मूर्ति देख्यो चोज्या नुगा कोसामा जान्हाम छम दुनदुने लोक हाम्परि खवेक पिनी उले न्हा प्यावे ममरु कलाकार तर अथेका सावेका त थौ छिसा पाहाकन बन्डट एरि छिकपि इ लाउ खसा औसिन न्याच गर्न छास भास्कर वर्ण महाविहार अन गुम 18 फिटमा भगवान बुद्ध दु तर्कमा वेकला देखा दिउ ख अथे थाहा छ दु जिउमेबो ख चाहिँ खलाउला पाखे छि सिकिजी अपलख दिपाका पासपे दिवाली बाख्नछका लस्कु सेनाचना सेलेब्स टक टाइम ज्याजो मार्फत ठाउँछम कलाकारदी चोकीपा चोयदिम कलाकार छम यही पुक थगो आर्ट न्यावादिम कलाकार
ऐसे थी मूर्ति देखा थी कलाकार झिन्हन्दी वे कलाकार का बुद्ध रत्न शाक्य वे का अपना चौकी पाता अपना वे का कृतिता खंदु वे खलाबला पाखे छि मेमो सिकाइ के छिटा थाक्न जाजो सलास के सिना जना जिनासा सत्यमन जोशी जुया अबुजे खप्याउला थि मूर्ति खप्याउला आठो झोले छिके जीवन खकी दलाई लामया किपा चौकीपा चोइ तस्क बाला खण्डो तो दलाई लामा चौकीपा चो होता गे चुलाउ ख सगा जे दलाई लाम धर्मशाला हुनुगा अनुवन बोले अले जी पास न वनु पासा चाहिँ अनु दलाई लाम फर्स्ट भाग दल बिजाबले म फट कया हो फट दटस्क बाला तलका अरे न्यास ज्यासो प्रि यस ज्यासो फट खबले दटस्क यल्गनी फर्स्ट भाग जुए गरगा रे विगे फट कया या जी तपाना 4 फुट बाय 6 फुट नाच बा चोइगा आज मेस चिमा मुचिमा दा मतलब म सुना कामा म का मतलब मर्ग म यहाँ चि सोक चोइगा चोया उसपा बाल्नको चोया अले वो यो तस बाल्दाले पासाले थुप्पा थोत पेनिङ सा धर्मशाला जनाउने लिपोउने त अन्य जनाउने मुजल जोर गाले कारगाली भानन बुन्यो मिले जुले अनि मी पास मी मुस अबिटानो बियावे ढगा चाहिँ उ जनाउनु गामला जनाउना अले वे अन्ठमले वे पासपि वे आजौ दोन सिंगापुर पि तिब्बत दा खै पि सिंगापुर जना बि इमि वे इमसा खनका खनव थोपेनिङ जिन या बर्ची डेटा दलाई लाम त जिन सरे या जि बर्ची टिप जिम उ सरे या इछेरका अले जिमदा चाहिँ जोगा जिमलो ल्याबले न खर्च न दयो ख गरे म त्यो या जोरगा उटा बिया मलाई बियाले अले व चाहिँ दलाई लाम त सरे या तले अले वेन टु फटेर लिप चाहिँ समझना क्यालेन्डर्स का पिका र जो ठिका रे हैन क्यालेन्डर पिको अच्छा सा अन चाहिँ दलाई लामा प्रत्यक्ष नपलाम हो ए उ लिप उमले नपलान का उबले चाहिँ खंजको ख लिप हानस का हुनु दुगा वो नु टाइम का लिप एटा हजुरला लिप उमले नपला ख अले वो दुन्थ्याले ले अन सुख जुल्जी मुशला अहिले जिमदा चाहिँ नस कातक चाहिँ परमिसन दुनी का ठाको उठाएको मलाई ठाको उठाए जिमदा परमिसन बिलका अहिले नपलाओ न लाइनेज मा मलाई लाइनेज न नपला दिनु न अहिले नमस्ते अब नमस्कार अहिले बोन लाली मिलेन मलाई अहिले ठेको छको आलिङ्गन या त यानी न यो फटफट खाला वेगला स्पेशल छेसाको चोइदिउ व चोकी पाए सम्बन्धी छु दैला उगे बिजा छु न मलाई खमजो उगे छ लाइन धुली नि खला मलाई टाइम मोर यो कोइ लाइन दो तिब्बतन लाइन जनाजो इन्डियन दो टुरिस्ट न दो लाइन दो एज अ 16 टाइम बि माउले खाली सम्पर्क त्यो हिसाब थोदुने थोछि चोकीपा चोयो झोले या आर्टिया झोले छि विदेश गन छल्ने छि आर्टिया झोले गा मुठ्या मलाई अरे बुढै था सिक्यो सो दुनिया चाहिँ ओ सो जिज्ञासा हैन बुढै था गनगन दो अनन चाहिँ वन्नुगा इन्डिया चार राम वन्न इन्डिया विभिन्न बुढै गुल्न थादो दो अजन्ता एलोरा यो कोठादुगा बुढै भूमि अञ्चल इन्डिया थोटिनगा अनहुना ब्याङ्कक वन्न थाइल्यान्ड वन्न बर्मा वन्न श्रीलङ्का वन्न चाइना वन्न लासो वन्नगा म छिटो चाइली रे जस्तै गुलिमो ज्या चा ज्याना चालमा औषधै छिटै ज्या कमेजिया उगे वो ढिमा चाला बुढै चाहिँ धर्म प्रचार ज्यादा था गन्डो वो थासका सोली इच्छाका एजा चाहिँ श्रीलङ्का बुढै धर्म प्रचार ज्यादा था बर्मा जुल थाइल्यान्ड जुल लासा जुल चाइना जुल आम थाउला बाला खख ओ किसमा छि स्वयं बुद्ध प्रति आस्था दुपिछि बुद्ध प्रति नुगको सापे छिपे तर थो झोले चाहिँ गोस्वैमा छि नाना बुद्ध जुल तगु जला खला छि देर गाठाई इन्डिया हो चाहिँ नि नेपालले दुर हे या लुम्बिनी अथेनो भगवान बुद्ध इम्धा जन्मेजु र गु छौ दुष्प्रचार बामला प्रचार याव ख तर संसार मुसिपसन सिका होला ए इन्डिया खनिसा कथाला ठुके छुदाइ देसिस नबद चाहिँ इन्डिया नेपाल बुढे टाइम इन्डिया नेपाल डे छुट्याए म जुल जब डे छुट्याए जुस्ने जन्म जो था गन्ना नेपाल लाउलो मगला अहिले उयो चाहिँ जीवन काल बिते इन्डिया लाउन जुदा छुट्याउन के अब उ नबद न इन्डिया हेर्नु न नेपाल हेर्नु त लिबर्टी देश राजनीतिक कारण देश छुट्याए बुढ बो था छ नेपाल लाउलो हजुर घटना तुले म हो घटना खसा तर इमसगु भवन बुढ जिम्था जन्म जो नेपालले मुखको मुख प्रचार जचाउँदो नि ठुकै लागि छु दै धाटो कतै मुखु दियो आसी आसाबिते जिरंगल नि आज एजुने इम तासना संसारमा नेपालले बुखरगा दुनिया फुक नेपालले हो याद नि जुने बे मनु
तर छौ धाउ खसा आ ओ संसार स्यु सिपेन इमुगु प्रचार माध्यम बाँडर इमु चाहिँ समाचार बिरो ढा या किताब ढा या नवाली ढा शिवसँग इमला मगो खना ढा सिए नि म तर वो किस्म छंगलाई जे अर किताबेटको इमस आहा पनि किताबेटको छापे आउडो भवनबाट इम्था जन्मे जो खरका नेपाल चौसन नेपालले तया छ ओ तयायो छु गन खा वो वठासे खा अनि खा उता छु तया न छु ठोतुनी आछौ मे ढाकर के जिके ठौ जे केना केने ठगु क्यालेन्डर दो छापसा चैतपति बाला उठो ठोसे भगवान बुद्ध युपति जुल अन मेउनो दो तो हरेक क्यालेन्डर छ छगु तिथि 8 दो हो वेकअप न जेठन स केना टिभी न छ जे केना ठोकिसमा दे देसे त क्यालेन्डर छ बिस्का पय चाहिँ प्या जो खण्डु तो थथै लागि थे गु छिटो चोन्याउ जा उको लागि चाहिँ मोडसँग गु ढाइले तो नो क्रिएसन जु खले कि या भगवान बुद्धै मेमो तो थाक फटके या छिटो बियो ख गे ख तो जित नो क्रिएसन न त्यो जित कल्पना चाहिँ त्यो ख एदा अच्छा ठेक बिजा ठेउसो चाहिँ मैले गरेछ मुने छ गई थम कल्पना ल आटको चाहिँ गो क्यालेन्डर प्याउले छ जिउ ल्याख्न मुले ल अच्छा सोपा छोया छ ल मलाई बेसपा पेपारो न्याबा खवाडी बोल्दै म जे नाता धाइने गथे कि त आट जो झोले आगुले जिते बकया गुले मकया गुले सिरक रगा धाइ दिला तर थौकरे जमाना मोडसँग झ्याउन टेफै सोइ जुया थौकरे न सिरक या थला तो जो सोखा वो चीज था मला सोखा मो चीज मठा जस्तै कि आता ठसो चाहिँ जिम्बाई फर्स्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ फलाउ चाहिँ भेटला उइरा भेटे थियो का होइन जे खास चाहिँ अब डेटा चोरु चाहिँ नि उब्ले चाहिँ ठ लुया प्रियामा त्यो मगासे मुजे उगे त्यो क्या जा या अथवा मेरो सोखा पेन्टिङ सेन्टिङ जो था सोखा सेन्टिङ जा उले उइरा फर्स्टमा भयो गरे ताते ढाउ खस ठो छिगो ठो आर्टिया सम्बन्धी जा ठगु कि आनापछि चोलो चोयो जो ख्वा चोयो जे याना दिङ तस्क लोको हाउ खाउ इले आ ठौकने ठो अवस्था ढाको छ ह्यान्डक्राफ्ट जा ठो जो जा ब्लु त तनाउने अवस्था थिएन होला छोटो कोरोना रोग हैन न ख तर अथे खसा ढामा छ छिटो नेपालले यो ठो ह्यान्डक्राफ्ट जा या नेपालले ठो आर्ट सम्बन्धी जा ठो चोकीपा सम्बन्धी चोया चोयो जा या भविष्य के छ त भविष्य बाला सारा तो कोरोना छ वोलिजको ख मंगला जे नापा चाहिँ तस्का भाल्ना छ आठटा पेन्टिङ या गाटो हिमाल स्माल ये ते चाहिँ पेन्टिङ त गुली पसा भरे स्वयंवी गुल्डो थमेले गुल्डो येले गुल्डो खपे गुल्डो वो बिक्री मजु खास मुसन चाहिँ बिन यो गुटो क्याम्पसन यो कोट पार जा कलाकार उत्पादन जा जाउँदो इम्न जादे जाउँदो मलाई बाला भविष्य बाला चा आर्ट विश्व हमेशा न छ ध्यान आकर्षित यो चाहिँ विषय जुलियो ठोतुनी भविष्य बालो खा रे दत तर अथे खसा छि 8 बी मौट या किस्म मसिन जाइबी मौट संगु चस्मा तबिदु गुलिसे चस्मा तेनमा ओ गठ छिन चस्मा मर्थे चो मिको गुलक टेला आज मिको टेमला जे आवाज फेर चस्मा नप चाहिँ ड ख्वा चाहिँ बेतक द चस्मा मंगला आठ ये जु चस्मा तर स्पेशल ठगु 8 नुको कोसाबी मौट ढामा छ या नुपी वे मौट ढामा छ सिसा छु थे तो आर्ट से कि लागि गुल्दको धैर्यमा आर्ट धैर्य न मा मला आर्ट सुन आर्ट खनिले चाहिँ आहा आर्ट गयो बाला उइटा नि उखना खुशी जिसो मन मागा गुस्ता खुशी म गुली आज आर्ट एक दिन जुले सोइबी समझो आर्ट सोया म खजात नि मला गुलिया खुर सोया सुरक प्याउने मुख्य न सुरासा आर्ट सोया सो प्रकार अनन्य फिलिङ जुमा चाहिँ आर्ट सनो से कि वो आर्ट न्यानो न्याइ मला आर्ट विकास चाहिँ हौसला बिगा अहिले गुले चाहिँ आर्ट ढाला फरस्तला सुंगो पनि अझ पिन्डो इमदाले जस्या सांस बस्दैन मक्का आर्ट मुख्य न मन बडाइक मलाई खुशी जी मलगा अहिले प्रेट निया मलगा एउटा मोट अटुट नि दिल्ली चाहिँ अटुट नि छो उसा चाहिँ आउँछ नि मलगा कुरकुर सने तो नि तो आर्ट झोले खलाउस जे छिछेन ख वो जे जुजुलानी गुमदेङ गोपी जुजुलानी वीरेन्द्र वो वेकया तिरमे ऐश्वर्या लानी कि पा तपाय ख गो चाहिँ वो लखन छु मुजो आर्ट ओइल पेन्टिङ ठोकिसो चोरा छिटा हपा प्रेरणा सुना बिउ ख अझै चोया सुन झुले मलाई चोया चाहिँ पिङ्के सुन थटा यो खनके फसो चिन चोयाका त्यो दुनिया भयो गा ओगुले 6 फिट 4 बाइ 6 होला अठो छिस नाब थिथि प्रदर्शन केन्द्र ढोंगल नाब महाभारत गुआन ससुदे प्रोडक्सन पाखेन अन्न बोजा याव ख ओइले यो केसा ये कोन ख
अहिले वो झोले चाहिँ आठो 800 एकुसा तारिफ याउटु छिटो धाठे ठो खना छिदा गजु छौ अन हज हपा छौ नु प्रेरणा गइ व मेपस स्वेरंगा छुदैते त्यसको बाला प्रशंसा देगा मलाई प्रशंसा दो अहिले चाहिँ छौ जो लागि छौ मेरो छु गनाउने सर जो पेनिस पा छे तेते हो छौ प्रत्यक्ष सर्टिफिकेट जे सम्झे जाएगा प्रमाण पत्र का ले वो गर्छौ प्रमाण पत्र आधार सीधे मु वो चाहिँ उसपा भया तेले मनुष्य उसपा खरीबले मनुष्य बाला का ठीक जो खरे नि दाव्या तो दुने तो धाके संसारे छु दुखमा बियो था खु दुखमा बियो था छोरा नि छु दुखमा बियो छे खु दुखमा बियो था धानो गन म रहनो छि छेना त गु दो माइब्रे गु कला चाहिँ छु नयाँ सङ्गलहरुका त्यसको दुखता अरे न मेमेउ न अरे छुने चीज थम उनमें से बालका आर्यन तो अरे छुने याक मया मेउ ज मया विशेष न वो सामु रि छु नगा छु शु ने यु चीज के सामुले चाहिँ छौ प्रकार यो चिकन डो के मलाई कृष्ण दारै कृष्ण श्रेया छौ के चिल्लो चीज केमिकल न चिल्लो न डोगा ले छुइदा यो जिमागा मलाई छु चाहिँ त क्वेशन कलका सिंगुबले जिनले बठ मरना मक्ता लियो डेग मासा न मेयो डेग राजी उटा सिन्धो जाना चाहिँ तले वो डेग इच्छा चाहिँ आडको पुमो नि म बिजाज जना मलाई जिम डेग गासका सबु जना हेदिन रोजी मलाई तर महिना नि ग ताथे छि छम ठो मनु उकिसमा देखि मासा गुल्ती साबु मारे जनाले गबार हैन डेग ओसे आउने म मनु टिका के ख ओसे हिसाब गुल्टी दासम गबार गना देख्यो हाफ कट देख्यो ल पुरा देख्यो ल म छन देख्यो न माय गेना देखा दे सामु जना आया छे सो माय मटिका फोंगे कि मटिका म बछि जका ए अबिटा गाछि साबु जना साबु फल लगा छन्निन फे मागा फयाले एकदम नामा मिन्जके ना ये चाहे जगा नामा गा ले उइटा जना आयो देख्यो अफका साबु चुलु सो जा सब देख्यो अफका देख उठना देख्यो तदुनी छौ हो त निर्मासो चाहिँ गुल्न आटे पे दे साबु यो देख्ले छौ सुरासा वो लाठे जने साबु न याउ राव ले सोल से बाला न्यासँग होस चाहियो देख्यो छ न्यासँग तदुनी छौ जो खन्यन मासो गथे के छि छुकिसमा आटे खसा या भगवान बुद्ध चोय खसा न मोर आटे पिस मनु आट या छुकिसो चोइले चाहिँ छुछो भचा ओ आटे मिसो खुवा उके दे छु भचा छु मिले जोर ओ गर्ज्याजी हो वो गएर आछ छिस च्याक न म च्याक न मलाई छिस थौ खुवा थौ परिवार खुवा अपने खना जाउँ रे वो छाप छिके ब्रेनेट या छि मने छापे वे चाहिँ प्यायो खन वे चित्र प्यायो जला प्यायो आ छिस छु कसो केन कोलगाटा छ चरिज द कग्यो सुन रे ता कोइ ब्रेनेट भावना त मगला थके मने छु भावना वे प्यायो खनि एजा छिस छु जा सकियो का वो जा त बार सो लास वो जा सकियो लौसी मा मेसो लौसी खो सैनी वो लौसी से आवे ओरे सम चित्र पोवा से मन से पोवा से खूब ध्यान दे अभी सुके ध्यान बिलो वो के ज्ञान दे आवेगा ध्यान नि ज्ञान दे दावे बोटी नि सुके ध्यान बिलो के ज्ञान दे आवे ज्ञान दले सिले पचोले सि ज्ञान दे छिनप खलाला या जे पासमे थमे कलाकार गुम कलाकार वेकला यही पक थिथि कला चोकीपा चोइ दिंगला थिथि मूर्ति देखा दिरंगला खलामला झोले चिकमा सिगा दिला आखना पलख दिपाका पासपि तकले पांगो दिपारका हाक्नस ख लस्कु छना जना जाजो सेलेब्स टक टाइम पाखे थौ छम कलाकार नप खलाब जाजो त गुम कलाकार संगीत खना प सपदु मक्साना वेकला चाहिँ चोकीपा चेउ थिथि मूर्ति देख्यो जायम कलाकार खवेक छम लोगो हम कलाकार ख वेकला आफ्नो चोकीपा त आफ्नो मूर्ति देखा दि थंगला तर मिडिया न्हने वे ममरम कलाकार नप ठौ खलालो जाजो त छिटा हाक्नस ख लस्कु छना जना नक्सन दाहि नठगु अगले मनो चाहिँ मिडिया लागेको लालाई जिया छ नि जो इन्टरभ्यू का मखला जिथे जे एरगा ठाठ मनो बखान टोटी
तर छि चाहिँ उ किसमा खनमरो छि छौ शान्त मुद्रा हेनु छिसा चाहिँ नि कावासा न्यारला एमक्सा भा हे खडु छि मिडिया वे ममर कारण छुख मिडिया वे ममरो कारण त खास छुन मरो मला और साथ में उली मशी म जिथा छुन आर्ट थम देख नेचर नेसन न वशरला दम असन अस्कौले जीवाना आर्ट में चा मेम त केना जिथा ते 18 गादनी हो त्याज उ चाहिँ आगुले से मामाका प्रचार प्रसार या चाहिँ कदु उली छिके अर बिचार मरो मवा था छुन चित्र चलो मुटे देखला वो खना थटा संतोष वाला उलिएगा तो दुनी अगर के स्पेशल धा अगर के छिनेवाट ओके मते भगवान बुद्ध प्रति यो कोहे नुको कोसा अगर छि नेपालले भगवान बुद्ध जन्म जोख तर अथे कसा छि बुद्ध लिसे हिन्दू धर्म न उकठा थन लान्छुटु आ थिथि धर्म न डुआ ढुंगला तर अथे कसा भगवान बुद्ध जन्म जो खसा छि मनुते के गो झन झन तो अहिंसा याओ झन शान्ति मर्याओ तो हिंसा याओ यख अहिंसा त टोटा हिंसा या बढे जुल आ शान्ति मर्याउन देशे मोटके लोभ लालच कपटी उकिसमा वो बढे जो कारण छुटे छ तो बढे जो कारण चाहिँ धर्म सम्बन्धी जानकारी केनी सिनी भी मर्या ठेंगा योको बिहार न डु योको छि थाठ छ ठुने हरेक केन्द्र धार्मिक केन्द्र चलावे रहल मेउ ढको डु छे जबि मुखिन छे हामा दुनी हामा बिसनी थसिक मागा धर्म छा मा धर्म सुख मंगला गयो त धर्म दे गयो त धर्म उठै छुया पुण्य जी छुया अपुण्य जी ओ माउ बिस सिका त जुस बना त जुस वो मस्तर न सरे जी मस माउ बिस पाखे उठन छन सेगमा सिगमा तै माउ मिगे मर्स मस्तर न सिमगो मंगला एबी नपे संस्कार पुण्य संस्कार नपे छु बवाला संस्कार जनाव दस अफिए वो खोज आउने सगाउने मंगला थदा बिच नेपाल यो कुख सुदूर सुदूर गमे धर्म जोपी ठौ जिबी बडो मथ्या इबी वया चाहिँ धर्म अध्ययन न गुल विद्वान जाव बिन्दु मंगला थप यो पुण्य संस्कार दुबी जुले घना उता ठ्याक नि ठंगे मकस चाहिँ छि क्वामा अब छुनो देगले मान्यता फेवया के चारमा किमुन चाइक मागा ओरेस कि मामो बिस उता छना कि टोली वातावरण न देख मागा एजा टोले न चाहिँ वातावरण धार्मिक वातावरण मा नप नपटकेगा थरिया मट्या अरिया मट्या थया जिउ अरिया जिउ वातावरण दुनी आज मोटेरी वातावरण नै मरगा यमेसे यहा जुरे छ मंगला तालके ताप्या हो मलाई अर्जुले ओ छ मस्याको जोख मंगला जन्म सुम सक्छ अजिमको एजा मामो विषय ठटा ढाथे म क्यापिसा म्यापिसा बिजाइक्यो खसा मलाई माबो सवया फल दे वो बांग्लादेशमा यदि सुना म्या का म्यापिसा माबो र बांग्लादेश सवया छ वी पाखे देवी मस्तसन उता सवया यगा छरा छ वो yana तो कर्मयो दुनी कर्मयो फुसा मस्त किन भनि खा एजा जी समाज सोया न गुल्न मिटमा पनि मस्त मिटेमा तुनमा पनि मस्त तुनेमा ल्यामा पनि मस्त ल्यामा सुया जुले थके कर्म मस्त सरे जाउने थपाइनु गुल्न कर्म का पिंगो मबि मस्त सरे जो अगे म चाहिँ पिंग्यो खास थनी पिन मागा म आम ला छोछो खाना फु या छुम खाना फु जस्तै थया झोले आछि राक्षस कुल खला खसको कर्नामे आउ चाहिँ नि अनि उन्मिसी राक्षस सन्ताने उछम चाहिँ छि मनुरु परेन जन्म जुल अब माबो प्रति वो खसला वो सोकेजा पावले कोडामे रे वरिसत्व का मगला वरिसत्व रेम चाहिँ बुद्ध जुटा बुद्धचर्या चना न्याउना चम जुन दि वो ठुक्न जु होगा वो कथा राक्षस कुले जन्म जुसाना वो वी के चाहिँ कर्ण प्रदानका मने गुली अथवा हिंसा ना जैसे कि खैसे पी मंगला मियासे इबिंदो इनके ना दुनी कर्ण दो तर वो विस्फोट जाए प्याज को मफूगा गुली यो घटना खना मंगला घटना खना वो थोजे या मक्टर का तोरा प्या या बालो कर्म याना वाना चबिन यो दुनी गुली उठन जी ख नाफे के साथ तरकले मिया चमा जी बांग्लादेश हो तरकले मिया चम बटे मनो ठीक नाफो मगार गाली ला मिउनो ए न खंगा लम्या चाहिँ ठो जस्तो गुस्सा या मोटा बरु मेमे पसटे जाय सा उछना दुनत्रा जो पटे उ संस्कार दे इबि इले बिले चाहिँ वो थाउ तो रे छौ मे रा देखे छु ना बुद्ध ओसको थाइसे पहिले बुद्ध छु ना गुना जो ख ए बुद्ध जो मुसे जिना दे अनुसार मंगला
बुधबारको फुली चाहिँ बुधबारको फुमा बुढ गा नाटे हाले बुध गा नाटो अथवा खजुल छ मेरो आछि थि थासे बिहारे न थियो थि भगवान बुद्धि थासे हरेक कथा चाहिँ थ्योम न ख त थोय झोले अछि नेपाली गुक रूपमा जिम प्रचार प्रसार मोला खण्ड थे जो तर जापान ढा चीन ढा कोरिया थाइल्यान्ड सिंगापुर थि थासे छिटो भगवान बुद्ध अप्लाय अनचोन्या अप्लाय अनजनी इम्था जन्मे जोरे जोगे उतको माने न या तो छिथा थन जन्मे जोन छिथा वो किसमा प्रचार प्रसार या वो किसमा छिसा ठुटा चोनेक मफु छि बिचाला गेरे जो छारे जो तो नवसा युक्या चाहिँ न्याउ इवन नगला नब सुले यो कृष्ण बुद्ध धर्म अध्ययन ना चौडो मला आठौँले अध्ययन या विद्यालय रामल खोले या चौडो शिक्षा मास्टर पास ना पीएचडी ना नवसा युक्या बढे जुडो एजा माउन्ट रन सन स्वभाव चाहिँ नवसा पाउन अडगा चाहिँ सो सक्ने मको उसा विस्तार सक्न चट्ट अफि चीज मका हो समय काइगा आ खरा सो या ढासन के मेन चाहिँ छि माउन्ट के मेमो प्राणी प्रीति करुणा चाहिँ देमागा किन करुणा थके द ढासा मगला द ढासा वइ पाके मेबी प्राण पिन सुख शान्ति दे बिगा गुमेश के करुणा दियो दे मगो व मेबी प्राण पिन सुख शान्ति बि मका ए करुणा को छिना चाहिँ करुणा मेर गान वो करुणा बिलबिल जामगा करुणा बिलबिल जाम जा करुणा मेर गा रे ना जा आठो रेठो छियो खना मासा जी छे न खना भगवान बुद्धे थिथि स्वरूप मध्ये मैत्री बुद्ध छौन ख वो मैत्री बुद्ध कि पा चोइतो जसका बालास खण्ड गु भगवान बुद्ध चोए विराजमान जुया बिजाउ र अनछि बगैँचा थे एकदमै तस्का बालक चोइतो खण्डो वो ठो गयो कल्पना खटो गेना चोइतो खर ठो घोषणा रास मैत्री बुद्ध रे भविष्य बुद्ध रे लिबा बुइमपटी बुद्ध रे मुला बुद्ध आठो बुद्ध यो शासन मड्या गाली पाली कन्या कल्पन लिबा कल्पन लिबा बुइम रे अर्सान्दा गै उन न्यास के तर्कम बुद्ध देका मुला वसयाना चाहिँ बस तर्क जिका मुला फस वसयाना बालको छौ देग्यो छौ मड्या दनि देगी दास जुरियो छौ मड्या मड्या अर्सा ताथे देगी मखा चित्र सान देगी मला चित्र सान चेर गा यो छौ बगैँचा बिर तया अन्छ मला पार्क बिर बालको तया देछु यो गाव ताले वो किसमो लागि गठेकी छिया उनमिसी नापानी जाने जोंजुल यो को छिना प थिथि तमी पे साउमाजन पे छिना प सपनो दुजी या वो किसमो लागि ग्वाली लागि रेखा चाहिँ छु अथे बी मड पे या फलौ लागि जी जग्गा जी बी या ठुके लागि जी तेबटै बि राबि छु अथे मरला आठो त छु मला नि ठोइ प्रस्ताव चाहिँ छिसा सरकार पाखे या त छु उना अरे प्रस्ताव तै मदिया उना मजे छु मटे लगेना पुने ले श्रेष्ठ घटना गे जुन दो जस्तै कि थान कोठा छ्राडु अन चाहिँ जग्गा चाहिँ अन्न देख्यो छ प्लान डोर गा कोनी पिन्डो अले अन्न डुङ लामा तारे चेन तदिगम बुटसम तेउ डोर गा थाइ पिन्डो मला जिथासो चैटियो डो मला तेउ जुस चाहिँ जियोर गा जिम ताउगा अब किसो खास अझ छिथो आठो कोरोना लिपा गु छौ भविष्य तयार जी ओके लागि हनर जी टुरिस्ट डुक्यायो या नेपालले पर्यटन क्षेत्र अझ बालके लागि अझ तिबजु खला ठुके लागि छछि पर्यटन व्यवसायलाई या पर्यटन क्षेत्रका एकसका दुसो खला कि ओके लागि छि कोता दिरे भल्छ कया छ न आ छि छौ ढा गठके छि सन हाता दैल कि खलाला छि वुड कार्विङ नापा सैकार का थाइदिला अछि स तो आर्ट या झुले हरेक किसिम आर्ट जुल मूर्ति देखि जुल सैका दिला आ पवा न छिसा चोइ दिउ तर पवाले प्रोफेसनल रूपमा म छ पवाले सेक माउ चीज या जुल अन वुड कार्विङ जुल तो थिथि सैका खाछि त छु फाइदा अले ओ थिथि सेक सुनो आर्ट सेक ले ओ थिथि सेके मागा छरा छ सुनो आर्ट हरेक चीज बैकग्राउंड है नहीं का बेटा मुला उके मसो उ आधार का जो उके मसो उ आधार का जो उठना ग्वाली मागा या चीज ना जस्तै जे उडकार बिसको सेको दो ट्रेनिङ कयो दो मुला उले चाहिँ 27 साल पछि लाथे जंगो 27 सालले उडकार ट्रेनिङ कया उडकार बिन सेक नि मुला सिल्नी थल्डा सिल तर उके आधार दया जे मुटी देख फोनी और छौनो छौ मे आधारित जात नहीं का चित्र मूर्ति छिउ लाता देखि उठे जुल मूर्ति वो शेप पिका जुल त छिउ कल्पना यही नि मन कल्पना यहीले चाहिँ मिले जुइ का या गु उठे चित्र मोर्चा चाहिँ मुट न देख फै मुका दक्षिण बेस सुरा चित्र आगा या गु जटन चित्र मागा आछि छे छे डेक्टर नक्शा मारा हन्दो या गु चित्र सल लास व या गु ज अफु सकी ग
चित्र सौ मरेको साइन्स भन्दा चित्र मरेको मगा जोराइ भन्दा चित्र मरेको मगा मगला डाक्टर भन्दा चित्र मरेको या कोजिन चित्र सौ माया मागा चित्र सौ चाहिँ सेक्यु न्यामेसन कोसिस या तासा मगला कोसिस न चित्र सौ सेक लाजा उ न्यागु जाएर अफ गा अफ एक गे ग्वाल अरे छौ आर्ट मेयो आर्ट ग्वालजु मेयो आर्ट ग्वालजु मगला परस्पर चाहिँ ग्वाल दुगा एजा दक्कु जानकर डाटा सर अफ यु तस्का बालो खन्दै दिल आ छिउ ज्या चाहिँ इ योकला मन त तर अथे खसा छिउ थो चाइले झोले छौ न्याइपु माइपु खना त चिने खखला दिल ओ चिने खसका हाना लिस्काइ दि चिने अले छौ द तरिकम द देखियो पति मने चाहिँ होसर वोड हमलका मले जिज्ञासा वोड वो न चिने चाहिँ उक्सिरार्या छम तरिकम बुट देगा दरुगा झन्ने छिउ 300 फिट देगा मलाई तर वो अनुवन मले वो द खमले ओहो ठेम सम छि नेपाल न देख दसा गुल टुरिस्ट दुआ यो जी गुल थ आंतरिक टुरिस्ट दे जी गुली माउन्ट रोजगार दे जी मंगला गुली देशी इज्जत चुनि जी ठेव सो देख दस गुल जो जो मने सो इच्छा जाया जो मंगला अ ज्या जी वो मैत्री बुद्ध चोयो गा दिन हो छ या वो कोही भक्स पुनमा मन त न चोया दे सुना खण्ड आस सुना अजब ठेव सो देख दस जो रे मन तैला हिसाबमा थोला ठो खजवेल तर चिन्यो खदिन गुण हाचा दाइदले कि लायु परिकारी खप्याउला उसका कना दिल ज चाहिनुले पिच द जमछि डामलगा ओ मडले चुन्तै मंगला अनजै आइमसँग अर्डर बियाते खाना विभिन्न परिकार खान्ते त्यहीले जा छौ बल दे मंगला तरकल छौ ब्लड जिउ न्यामेसिन दे मागा मे फुक्क लायु परिकार जिबि वनबि जिबिन बेस न लामने या मगला मनेले अले छौ इमदा चाहिँ जामरेका जालको जिम्न ने मला हुन मगला तरकले जाउको जिम्न ने मला निमेस त उल जाङ काकी मला हुन मगला उले भाषा चाहिँ गले जोगा चाहिँ हामी लायो परिकार यो कुडोली इम लाना बि मेबि दो पोखरा छ बि इम छ जो हुन्छ हामी खान्छौँ गाताला मगला इमसन लाली फुक इमसन ल जाउ तरकल जिनि छौ चीन देशे चाइना छौ लोमिङको घटना जला अछि छम यही पुगा चोकीबा चोइदिमा थियो थिथि मूर्ति तयाना दिम कलाकार नपठौ खलादट छिता छि नेपाल च्यानल पाखे छिचरो दोहलपा नेबा छन हजुर छिता यो कुसबाटो थन्थिङ छाइदिल गु ठ नुले चौ खकना दिल खेटल छि मिडिया वे मोमरमा उली नुग कोमसा छ छिता कोसाका थन बनाया अगले आपा सुबा देश छन छिता धन्यवाद पासवे ठौ छम कलाकार गुम कलाकार वेकला चाहिँ पवाना चोइदिस उड कार्विङ छ आर्टी खेले हरेक कथा वेका जासा तर एथे खसाना वेकला आफ्नो चाहिँ बुद्ध या थिथि मूर्ति या थिथि चोकी पाक्न चोइदि अले यो कोही थाहा छ वेका या चित्र वेका मूर्ति थेनुगला अजाचका चिक बिसन ठगो छुके नुग कोसा ओ किसन नुग कोसा गरिस ठम या म नुग जायना दिस छि छनु वनमानी छि थन चना दन्न दैमखो अजा सिनाउना छु जुरानी मरु अजा थम फु कथा छि नेपाल भाषा ख या थम या फु खेले योगदान बि ठोयटा से सदा नेपाल च्यानल सोचना दिस सोचना दि फै अले जिम त माया मत नैना दिस ताछे थौ सकल त उजा बिया दिस त बा सुभा